Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much for tuning in. I'm your host, ST Dlamini. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bafowethu. Now we are towards the end of the year. Yeah, uNkulunkulu simbonile kakhulu onyakeni. Ngiyazi ukuthi this year came with different seasons. Nakithi sonke nje singabantu. Some did experience pain, joy, njalo njalo. Zonke lezi zinto ezihlukahlukene. But ke uNkulunkulu ke siyamkholwa phezulu kunjalo uNkulunkulu phezulu kwazo zonke lezo zimo lezo ukuthi ukhalila kusho ukuthi angeke usahleka. So uNkulunkulu emuhle kakhulu simbonile kakhulu throughout the year wasithwala kwaze kwaba la esikhona njengamanje. But before we start ngizothanda ukuthi ke sithandaze sincinge uNkulunkulu ukuba abe nathi kulesi sikhathi lesi sikusona njengamanje ebese singena straight to kwingxoxo yethu esinayo lapha namhlanje, and we'll be talking about a new world order. So sikhona naye la ubhuti uzosisiza kuyona le ndawo egameni lika Jesu Kristu. Baba wethu engcwele, uNkulunkulu namandla, siyathandaza in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord, uNkulunkulu wethu engcwele, for this opportunity. We pray, your God, uNkulunkulu wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza baba wethu namandla that you open up, you amplify our minds and even more in the name of Jesus Christ, uNkulunkulu wethu engcwele, to see and understand your word accordingly. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Baba siyabingelela. Sabakhulu. Ni right? Najabula. Siyabonga kakhulu. Namhlanje ufike uyibhunu namhlanje uyibhunu straight. Hayi kusekuncane lokho kusazoba ibhunu. Kusezokukhule. Hayi kusase ibika leli. Oh my God. Lisho ukuthi vele sekuyalasekela khona. My God. Niyaphila kodwa bhuti? Ngiyaphila mfowethu. Yabona nje ngiyabonga ukuthi sibambisane kulomsebenzi kaJehova. Wena ungabona sengazi ukuthi uyasebenza nje kodwa emehlweni kaJehova khulu kakhulu. Ngoba njengoba sikhuluma nje ngesihloko lesi sithi New World Order, lana kuzohlukaniswa ivangeli, okusho ukuthi iNew World Order izohlukanisa ivangeli lika Kristu nevangeli lenkolo, ngoba abantu abahlukaniselwa ngivangeli from the start ukuthi uKristu uzeleni. Abantu bacabanga ukuthi uKristu uzele ukuthi aye nabesulwini, kanti kahle kahle uKristu uzolungisa uqhekeko olwaba khona between izidalwa zonke kanye nombuso odala izidalwa. So we will end up going to churches praying to go to heaven, not knowing the real factor ukuthi wakhona ukuyesontweni akuyisolve kahle kahle solution, because it's not an issue of praying and fasting, but it is an issue of lineage. Lokho kusho ukuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi isono bangasilungisa ngokuthi baye emasontweni bayothandaza, kanti umnikazi wesono uyena lo esikhuluma ngayo uKristu, uyena owasha ilokhu ngana izono zonke zezwe. So ke isihloko sanamuhla nje basithi New World Order, ngifuna ukuhlukanisa kubantu ukuthi unama sons of the kingdom, and kube khona iSon of God. Okay. So lokusho ukuthi ama sons of the kingdom awumoshile umbuso kaNkulunkulu. The Son of God okuNkristu uzolungisa umbuso kaNkulunkulu, na ulungisela umbuso ukuthi ulungisa both embusweni kaNkulunkulu kanjalo futhi na kwi creation. So ke ngifuna ukuveza ukuthi mina uKristu ngiyamazi. Ngifuna ukutshela abantu ukuthi abantu abaningi bavela uKristu bamthathe sebamthatha lapha ya ezalwa Maria. Okay. Kanti kufuneka abantu babe ne background ngayo yonke into. uJehova bamazi eqala lapha neGibhithe ethatha abantu ebayisa elokhunganeni kwaIsrayeli. Kanti lemvelo imvelo endala kahle kahle, imvelo le endala kakhulu, even before the formation of all things they were existing. Masikhuluma ngolizwe sikhuluma ngoKristu. So asikhulumi ngomuntu yebo ngokwevangeli elalimenyezelwa uvezwa lapha ya
ezalwa uMaria. Kodwa ngokwezambulo nemfihlakalo thina njengoba ngisebenza nje mina as a creation interpreter, uKristu mdala ngisho kungakabi bikho ngisho inkanyezi, kungakabi bikho ngisho any before days, before times and whatever, before matter and unmatter. So that means in the beginning was the word, and the word was with God, and ngamanye amazwi usho ukuthi wayevele khona ekuqaleni, ngamanye amazwi ulizwe wayevele khona ekuNkulunkulu eNkulunkulu. So we need to understand ukuthi uKristu usupporta kakhulu iflesh because uyena onegazi, uNkulunkulu akanalo igazi. So izinto zegazi nezenyama zisetshenziswa uyena. So uNkulunkulu usebenza kakhulu izinto zomoya nezemfihlakalo nezezambulo, kodwa when it comes to flesh, blood, zonke lezo zinto lezo ke uyena oyisebenza kakhulu. So in terms of creation uyena ongumnquseli wabantu bonke. So kuzoba nenkinga ke abantu bashumayela ivangeli okubonakalayo ukuthi ivangeli lika Kristu kahle lona liyazi ukuthi konakala lapha empilweni yomuntu. So lamavangeli akhona kahle wona azama ukuba nama opinion as if they've got a solution. Kanti i-solution uyena uKristu uqobo lwakhe. It's not ukuthi mhlambe i-solution is to fast. Ungafasta le nto ayisebenzi. Umnikazi wemvelo kahle the flesh, iflesh kaNkulunkulu umuntu okwazi ukusebenza izinto ze flesh uyena uKristu. So ngamanye amazwi ke ngiqonda ukuthini, ngiqonda ukuthi akusikhona ukuthi wona ngoba ulale nomuntu ungashadile noma mhlawumbe untshontshile noma mhlawumbe wona ngoba ubulela umuntu. Lento lena wona nje from the day ungakazalwa ngisho ukuzalwa, uyabona nje mangabe sifunda lapha neKuRoma noma uRomans 3 verse 23 kufundeka ngokuthi for all they have sinned and fall short of the glory of God. Then bese siya lapha kuPsalm 51 verse 5 kufundeka kanje ukuthi for I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me I was already a sinner. So you understand ukuthi ukuconceive umuntu othi nje mangabe kusuka uketshezi kulo wesilisa lungena nje eqandeni bese ke automatically leyo bond nje yeqanda nelokho nganalo loketshezi wesilisa already lo muntu useyisona. So wena ucabanga ukuthi isono kuba semhlabeni kanti isono uzalelwe kuso kahle. Ucabanga ukuthi wena isono into ongayikhomba mhlawumbe ongayibala ukuthi lena le because awuyazi. Then siye lapha yani ku Roman 5 verse 12. La khona kuvezwa khona ukuthi when Adam sinned, the sin entered the entire human race. And Adam's sin brought death. So we need to understand ukuthi ivangeli alihlukaniswa ngoba kunevangeli elimnandi kanti sisenkingeni. So uKristu uzolungisa into ekufanele mayilungisa nathi eza amalokho. Mina njengoba ngake ngaveza ukuthi mina ngivela kwizulu lemfihlakalo. So yonke lemibuso imibuso yezulu uma kusetshenzwa nami from izulu lemfihlakalo ngine position engiyidlalayo ukubuka ukuthi njengoba ngisuka kwizulu lemfihlakalo abalapha kwizulu le redemption, abalapha kwizulu lobukhosi bona benza njani, abalapha kwi dominion of paradise bona benza njani, abakwi perfection benza njani, abakwi divine benza njani, kuze kufike kwi eternal life creation until ama-minus creation lawo. Then bese kuba khona ama-plus creation, then bese kuba khona ama-minus creation la khona kukhona o-Hades, kanjalo hell, kanjalo mortal, kanjalo death, eternity. So kuba khona i-collective yokubuka ukuthi ama-sons of the kingdom wona alekha kuphi, because the Son of God is understanding the word. But akusiko ukuthi lana sibukelela abantu abakholwayo, sibukelela bonke abantu abadaliwe nabo Lucifer laba kuyabukakala ukuthi yini lena bona ebahluphayo kwi-creation. Because masikhuluma nge-creation asikhulumi ngokuthi sikhuluma nge-planet le, sikhuluma nge-development ukuthi makuthiwa nje kunama-planet awu-4 billion bona yini lena ebahlulayo ngamanye amazwi. So you understand ukuthi isono into ejulile. When wayitshena ukuthi hayi isono ukuntshontsha ushukela ukweba, kanti kukhona nje isono esibizwa ngokuthi i-sin of omission. Isono nje sokuthi you are lacking to provide a legal duty ngamanye amazwi. Kukhona isono sokuthi
uyacabanga nje njengoba kuthiwa lapha kuMarko 7:21 ngokuba ngaphakathi enhlizweni zabantu kuphuma emzindleni emiphi ngomzindlo nje uwodwa ngicabanga nje sekuyisono ngokuconceive nje ukuthi nje nangu umama wakho ushaya isiginci nobaba wakho then kube khona iconceiving automatically umuntu loyo ke ngamanye amazwi unjani useyisono vele automatically ngokwemvelo a nature of sin. So uma ke kuhlukaniswa ke ivangeli lika Kristu kanjalo namavangeli enkolo kufuneka kuhlukaniseke lokho ngoba we will end up si empowerisha umbuso o wrong and ekugcineni kwako konke bese si accuse ubani uKristu kanti thina kufanele sibe ne open vision manje ukuthi we need to have open vision la khona kuhlukaniswa iAntichrist because laba abantu bandawonye uKristu neAntichrist iAntichrist abantu bombuso okufanele singasebenzisi thina our own opinion kodwa kufanele kusetshenziswe ama protocol ombuso kaNkuluNkulu ukuthi yenzani kanje because laba abantu uNkulunkulu ngokwakhe uyabadinga ukuthi ngamanye amazwi nabo ngelinye ilanga balibone iphutha ngoba uyabona umuntu ongaliboni iphutha ngaso sonke isikhathi noma ungakhuluma uthini kufanele kube khona lo olalelayo ozwayo njengoba sinoKristu ukuthi ke kuzoba ne-new world order la khona kuhlukaniswa uKristu neAntichrist. So ngamanye amazwi kusho ukuthi sekuzohlukaniseka ukuthi ibandla likaKristu nebandla leAntichrist ngoba we will end up sinabantu othola ukuthi they pretend to be Christ ambassadors but they don't have revelations ngamanye amazwi they don't have revelations abanazi imfihlo they don't nothing about even ngisho inhlelo zombuso wezulu abazi nokuthi ku-administratewa kanjani i-creation kanti sekufaneleke manje kuhlukaniseke ukuthi abantu uma kusetshenzwa there must be an open vision la khona ku-assess ukuthi njengoba uKristu eyindodana kaNkuluNkulu ni aware yini ukuthi amadodana ombuso ake amlinga naye ngamanye amazwi amadodana ombuso ake amlinga uAdam nina ninesho kangakanani ukuthi anilinga nigaranta ngani nina nisuke nikhola ukuthi laba bantu abanilingi phela akakwazi uSathane noma lama sons the fallen angels ukulinga umbuso wezulu alinge uKristu alinge uAdam bese thina siyasala nje kanjalo nje ngamanye sibetha ngani kunalaba ya because we will end up ukuthi ukhona ukulingwa okukhona kodwa singakuboni lokho kokufanele kuhlukaniswe ukuthi abantu abafunda ukuthi ivangeli likaKristu lizokwenza kube lula. It's very simple because lona linani line salvation line redemption line to be saved line saved. Lokho kusho ukuthi lesikhathi umuntu lapha ku Romans 5:12 kuthiwa when Adam sinned the sin entered the entire human race through Adam and Adam's sin brought death. That means thina ngokwe formation sasidalwe thina singama living soul kodwa because of ukona ka Adam kwashintsha i living soul yaba i dead soul. Then ke i dead soul ke inama gauge inalento ekuthiwa i dead soul kufike ibe i dead soul inalento ebizwa ngokuthi unembed conscious. So lesikhathi i dead soul ngoba iqhamuka le yanto leyane i living soul inenkazimulo cloud of light iqhamuka inenkazimulo iqhamuke ibe ezwini lokuphila ibe ne grace ibe ne favor ibe ne mercy. So maningi ama benefit ukuthi kahle la okufanele khona umphefumulo ukhule khona ngoba umphefumulo kufuneka ukhule enkazimulweni nasezwini noma esekelweni sezwi kodwa mawusesonweni umphefumulo awukhulu uya destroyeka ngamanye amazwi ngoba umuntu noma ekhuluma kakhuluma into ephilayo kanti umphefumulo ngokufanelekile kufanele ukhulume into ephilayo not efile because uyayichuzela umphefumulo ukuthi ufuna ukukhuluma ukuphila noma ufuna ukukhuluma ukufa. So baningi abantu abayile bathi ke hayi uNkulunkulu iyiphi indawo iliphi isonto right for uNkulunkulu. uNkulunkulu ngeke umthole esontweni uNkulunkulu usezwini kufanele wena ukhulume ngowakho umlomo lokho usho ukuthi uNkulunkulu utholakala ezweni because ezweni ila khona okungekho khona ukungcola ezweni ila khona okunokukhanya khona. So thina njengoba sihambe sifuna uNkulunkulu endaweni angekho kuzo sithi thina hayi siyomfuna emasontweni abantu ufuna bachazelwe mina ngi-creation interpreter isonto akusindawo kaNkulunkulu kodwa isakhiwo esisetshenziselwa ukuthi abantu uma behlangene bakwazi ukwenza inkonzo yethu likaNkulunkulu because isonto into ekhandwa manje uNkulunkulu bevele khona kungekho lutho
ungakhombekile ukuthi evele khona. So akakwazi uNkulunkulu ukuzoba occupied through the buildings. uNkulunkulu already ubevele exista before the creation, before the formation of all the creation, during existing of creation, after creation, beyond and forever. So lezi zinto lezi after destruction, after ukubhujiswa kuyobe sekuyini ngamanye amazwi, ngoba abantu bakhanda izinto bese bathi ayindlu kaNkulunkulu. No, isonto yindlu eyakhelwe ukuthi abantu bekwazi ukuhlanganyela kuyo uma behlangane ngokwenkonzo yezwi likaNkulunkulu. Kodwa ke abanye benza okuningi ke ngalezo zakhiwo, bayazakha abafaka izinto zabo mhlawumbe ukuthi babiza abantu, kanti abantu akufanele babizwe ngezilwane noma ngama-cult noma ngama-rituals. Abantu kufuneka bezwe izwi, kufanele indlebe manje zabantu zibuyele ekutheni bayakwazi nabantu ukuzwa izwi, ngoba ngokwe-principle umuntu kufaneka abuyele ezwini, abuyele enkazimulweni, abuyele lokho kusho ukuthi ke kufanele ke bese umbuso kaKristu owenza leyo process loyo, because umbuso kaKristu owenza leyo process. But leminye imibuso enkolo ngeke izikwenze lokho ngoba uyena ounderstanda iflesh, njengoba kuthiwa nje ukuthiwa ulizwi ekuqaleni wayekhona ekuNkulunkulu enguNkulunkulu. Uyena ubest kwi-flesh. Makukhulunywa nje ngeflesh nje, uyena owazi izono, even izono zama-iniquity, izono eyiningabi esithi thina hayi umuntu ushukela lapha yana uKristu wazi izono ongathi uma uyibhala uvela ubone cha uyabona ukuphila emhlabeni kahle kahle. It's a nature of sin. So when ungayitshela ukuthi hayi umuntu wonile ngoba entshontsho ushukela noma entshontsho imali, leyo nto leyo akayibali uKristu leyo, because isono esinzima kakhulu ilesi selineage ukuthi kunolibofuzo lwabanye abantu othola ukuthi baphile egazini lakho, abantu othola ukuthi is generational. And you can find ukuthi egazini lomuntu kune hybrid, okusho ukuthi kulumbene igazi lomuntu negazi lama-fallen angel. Egazini lomuntu nje ikhona loo nto leyo, because yibo ababegcina ama-fallen angel egcina enza lento yokuthi ehlangane nabantu besifazane. So you will end up ukuthi most yabantu ongathola ukuthi nayo ever ungathola ukuthi ukhona umuntu oyi-fallen angel owakhona ukwenza ilokho ngani intimacy. So ngeke uzazi ke lezo zinto ngoba kuningi othola ukuthi ngoba phela uAdam waye-creation coordinator, umuntu wayexhumanisa i-creation kanjalo nabadala. So i-disconnection yakhe yavele yenza i-creation yaba kwi-darkness, because there was a disconnection kumuntu oyi-creation coordinator. So lo muntu lo yakusiwo is not like ukuthi umuntu nje is just a living inhabitant. Uhlukile because une-covenant, une-glory, unikeziwe i-authority yezwi, ukuyi-dissension protocol yezwi. Lokho kusho ukuthi yena akafani nabo Lucifer. Lucifer they are not ama-creation coordinators, because ukona ka-Adam ku-affecta yonke i-living being, ku-affecta even ngisho i-creation. But Lucifer bona ukona kwabo okokulahlwa, ngamanye amazwi ukulahlwa. U-Adam akuyena umuntu okulahlwa, umuntu okubuyiswa kahle kahle, kodwa ukuze abuyiswe kwathunyelwa ubani? Ulizwi, ngoba uyena kahle kahle kwathi mayefa lo elokhunganeni lapha eEden wavuswa lokhu eGethsemane, engadini naselokhungane eGethsemane. So which means laba bantu kwakuvele i-holy creator le yayivele yaziwe ukuthi umuthi wokufa lo, insimi yokufa le, kodwa insimi yokuphila leyana ngamanye amazwi, ngoba kwakuvele kusho ukuthi ungadla konke la kodwa not lapha. Bese kuba khona umuntu wokuphila lo wawufihliwe. So umuntu wokuphila ke uyena uKristu. And mawuyitshena wena ukuthi ngokholo alusebenzi ukholo ngamanye amazwi, mina ngisebenze kakhulu noKristu, ngiyamazi mina uKristu, and inhlonipho mina ngiyithole kuKristu ingenza ukuthi ngibone ukuthi angisho ukuthi ngiyaphapha noma mhlawumbe ngiyabreaka, kodwa nje ingenza ukuthi ngibone ukuthi nami in terms of ama-latitude communication lama cabinet amanye emibuso yezulu, kusho ukuthi kahle kahle nami ngiyakhona ukusebenza, ngoba uyabona mawula kwi-social space uhluleke ukuzwa, ngoba phela lana ungathola ukuthi la i-distance uthola ukuthi kunombuso kwi-perfection, uthola ukuthi ukuyi-distance mhlawumbe eku-100 billion light, kodwa uthola ukuthi kunomuntu ongezwe ukuthi kune-communication eqhamuka kwi-perfection, but mina ngiyakwazi ukuyizwa. Kune-communication eqhamuka kwi-eternal, mina ngiyakwazi ukuyizwa ngila. So uyayibuza ukuthi abanye abantu lama-communication njengoba bangawezwa basenkingeni leya ngempela, ngoba kufanele ngamanye amazwi abantu baqale baprocesse indaba yani ye salvation. Bakhona abantu abenza salvation la emasontweni ukuthi hayi leyo nto leyo ayisebenzi leyo.
isalvation kaKristu ifike lapha kwi dead soul. Ngoba kahle kahle umuntu uqhamuka living soul, umphefumulo ophilayo. Then bese mayizalwa bese kuya disconnect because of I submission kaAdam. Phela uAdam wasubmit kuma outlaw spirit, okusho ukuthi wasubmit komubi not uLucifer. uLucifer waba yithuluzi lokuthi ayomconvince ukuthi hayi wena uma ungadla lokho uzofana noNkulunkulu, kanti seyitrap iyamanya ama creator because imvamisa yabantu basuke bayitshena ukuthi I-creator umuntu oyedwa. And imistake enkulu lonto le empilweni ngoba uzoyitshena wena ukuthi I-creator, ngoba mina nje kudala kabi ngafunda ukuthi hayi uyabona kukhona lezi zinto ihogo ukuthi hayi ngeke lento ilawule ophezulu konke. Uyakwazi ukuyibona into uyabokele ngeke ilawule ophezulu konke. Kukhona ama mortal creation obona kahle ukuthi uyabokela uJehova kangeni ke la. Kukhona ama dead eternity creation. Uvela ubone ukuthi uyabokela kune creator kodwa icashile ngamanye amazwi ekufuneka uze wena ube kuyilatitude bese uyakwazi ukunderstand ukuthi la kusebenza le creation le la kusebenza la le cabinet kusebenza cabinet ethize. So you will find ukuthi uJehova ku redemption which is +6, then you will find ukuthi umahluleli uku perfection +7, then you will find ukuthi ophezulu konke the sovereign uku +8 which is divine. You will find ukuthi the holy creator or the cloud of light uku cloud of light which is +5. So you will find ukuthi omdala kunensuku uku number 1 which is a mystery ngamanye amazwi, because uyena ofoma zonke izinto. Uma into yonakele kubuyelwa kuye ngoba semfihlakaleni ukuthi njengoba abantu babehave kanje yena uyakwazi ukubuka I-living soul ukuthi no nanka ama genes afunakalayo. So we will find ukuthi thina sinama genes ay hybrid. Kanti uma kufika uKristu azoshintsha lama genes esinawo abe I-genealogy, okusho ukuthi ngamanye amazwi I-genealogy yeswi ngamanye amazwi. Lokho kusho ukuthi umuntu uma ekuKristu is a new creature. So means izinto eziningi bekade siyizo zizoshintsha. Yeah. Through ilokho ngani ukuthi sesikuphi sesikuKristu. Siku-accessa kanjani ke lokho ngoba kufanele abantu bazi ukuthi akusiza ukusonta ngoba ungasonta, kodwa uma ungakaze wenza lento ekuthiwa yini I-salvation, i-dead soul ifike ibe nonembezo. Lesikhathi i-dead soul uphila ingane kuya ngokuthi i-dead soul yakho idominate kuphi. Uma idominate kuyi-wicked unembezo yakho ukusho ukuthi ku-wrong lokho, but uthola ukuthi umuntu uzokwazi ukuthi umphefumulo wakhe uvele udisobey unembezo aqhubeke enza lokho. Kusho ukuthi lo muntu udominate ngapha kakhulu kuyilokho ngana kuyi-wicked creation. Kodwa mangabe unembeza ukhuluma kwi-dead soul uzothola ukuthi umuntu udominate ngapha ngamanye amazwi kuyi-light, ngoba unembezo yakhona ukusho ukuthi lo as a dead soul udominate ngapha kwi-darkness ngamanye amazwi. So automatically yaqala createka i-nature of sin ube i-dead soul, kodwa because of i-domination yakhe yaqala iya ngapha kuphi kwi-nature of sin. But uzothola ukuthi ukhona omunye oyi-dead soul kodwa uthola ukuthi yena udominate ngapha ngamanye amazwi kwi-obedience yezwi, then iyaqala i-soul yakhe ngamanye amazwi okusho ukuthi ngamanye amazwi i-soul engasebenziseki emimoyeni emibi, because lento kuya lapha yana kuqala nje lapha useyingane ukuthi lo uyasebenziseka emoyeni emibi lo akasebenziseka emoyeni emibi. So umuntu ke ongasebenziseke emoyeni emibi akusike ukuthi usuke eshumayeziwe, kodwa usuke elalela unembeza ngoba unonembeza lo muntu omhlukanisela izinto, ngoba unembeza uyakwazi ukuhlukanisela okubi nokuhle. So bakhona abantu othola ukuthi bahlukaniselwa onembeza babo ukuthi lokhu kubi lokhu kuhle, kodwa bakhona abantu othola ukuthi unembeza uyasho ukuthi kuba akwenze ngenkani, okusho ukuthi lo muntu udominate kuphi kwi-darkness creation. Lokho kusho ukuthi ke i-soul isizoshintsha kwi-dead soul iqale ibe yini i-nature of sin soul. Then uma eqhubeka futhi enza lento le iyaqhubeka le nto iba wicked ngoba ibe lokhu i-upgrade nje lento ngamanye amazwi, ngoba akalaleli ini unembeza, ngoba unembeza umele iswi ukuthi akwenziwa lokho, yena aqhubeka aza ayekuphi kuyi-wicked. Uma lokho eqhubeka bese kuba sekutheni ke izinto azenza mhlawumbe sonaye soyabona ukuthi seziyamhlula ama-demand, ngoba le imibuso yamakhathi yemkhathi i-demand izinto eziningi la ovela ubone khona ukuthi ayingeke lento le ngisayenza isiyangehlula. Usuzobona lesikhathi esehluleka ke kukhona abangahluleki, kukhona nje abangasebenziseki nje kwakhona nje ezintweni ezibhedayo.
uthola ukuthi asikho nesidingo sokuthi azaphenduke ngoba vele akasebenziseki lo muntu. uKristu nje wayephila emhlabeni wayengasebenziseki uKristu ezintweni ezibhedayo. Wamlinga uSathane, wamlinga ngayo yonke indlela, kodwa nje uKristu nje wayengasebenziseki ngoba naye wazalwa ngalendlela esizalwe ngayo nathi. Kodwa wakwazi ngamanye amazwi ukovercome ama forces of darkness noma ama forces of wicked. Lento ke esho ukuthi the more usebenziseka ngapha kuma forces of wicked, kukhona uthola ukuthi nje abaclean abasebenziseki. Ila khona ke kuqala i-redemption paradise la kuno redeemer khona uJehova. Okay. Then kufike kube i-evil paradise, kube i-mortal paradise. Bona bayakwazi uku-indicator kwi-redemption ukuthi no umuntu othize ngokwe-council ngoba lento lena uma uphila kune-council la esimongweni. Bayakwazi uku-read i-council le esuke isesimongweni somuntu ukuthi ikhodi ethize emhlabeni ayikhona ayisebenziseke emoyeni emibi. Ngakho ke ayibuyiswe, there must be a salvation for that soul because ayisebenziseki emimoyeni emibi. So ila khona immortal evil ngoba evil iyakwazi ukudetecta ama wicked, usho ama unnecessary spirit, ama unnecessary evil spirit because kukhona unnecessary evil, kube khona i-unnecessary evil. So i-evil iyakwazi ukudetect ukuthi sekune wicked, okusho ukuthi umoya kahle kahle ongacontroleki obhedayo because kukhona imoya e-evil. Ukuba evil ungahlaselwa umuntu umbulala, but it's not ukuthi you are evil person because it's a necessary because you are defending your life. Kodwa lo yana is an inhuman ngoba yena uthengiwe ukuthi akazokubulala. Wena kusika ukuthi ngamanye amazwi uthengiwe, wena udefendela impilo yakho. So ngamanye amazwi ke empilweni kuyi-creation nje baningi omoya kodwa bakhona abanecessary. So lesikhathi ke lembuso ikwazi ukudiscover ukuthi kukhona umuntu ongasebenziseki emimoyeni emibi. Then immortal yona iyakwazi ukukhipha i-authority ukuthi lo muntu akabuyiswe kuphi, kushuthi alisule igama lakhe kuyi-first of death ngoba kunokufa lokuqala, first of death. Uzolandwa kwi-Hades ubuye ngamanye amazwi kushuthi usuyabuya uzokwenza i-salvation. Lesikhathi wenza i-salvation kuyaqhubeka kwenza kuba i-redemption. Usuya kwi-redemption kuba kushuthi ngamanye usuya kwi-redemption usuyabuya ke manje ke uzokwenza lento ekuthiwa yini i-deliverance. Lesikhathi wenza i-deliverance kune process lapha yana abayibukayo because lezi igaba lezi kufike kube i-redemption, kufike kube i-salvation kube i-redemption. Then bese ke be-observe kahle ke manje ukuthi okay because awusebenziseki sebaya-observe ke manje lama cabinet lembuso yezulu sebaya-observe ke manje ukuthi ma wenza i-deliverance then ba-observe ukuthi okay bayakubuka nje ukuthi still awusebenziseki bese kufika isikhathi ukuthi alo muntu akasebenziseki bese kwenziwa i-restoration ngamanye amazwi. Lesikhathi kwenziwa i-restoration okusho ukuthi ubuyela kuleya living soul because original umuntu is a living soul. Kodwa because of indalo esiphila kuyo ine disconnection ne discommunication. So lesikhathi ubuyela kwi-living soul ku-restoreka i-connection level original womuntu ngamanye amazwi. Then bese ku-restoreka ama-communications ayo onke lembuso yezulu. Lesikhathi ke wena wenza ilokhungana i-deliverance askis uphasa ku-restoreka le yalokhungana ubani osuke enza lento leyo kunale quickening spirit okuKristu because uyena wenza salvation okusho ukuthi ohlanza yonke lento lana eyisinengiso nature of sin. Lesikhathi ubuyela awubuyelanga ngokuthi wena uyakholwa noma awusebenziseki noma ungcwele kodwa ubuyele because kunalento ekuthiwa is to be purified, to be nullified. Lesikhathi ubuyela lapha yana kuyi-living soul then ngamanye amazwi sekuqala i-process kushuthi i-soul yakho isiyaqala ke manje isiyi-resurrection soul because ibikade ifile ngamanye amazwi wangasebenziseka noma wasebenziseka kuya ngokuthi uyasebenziseka noma usebenziseki. Lesikhathi iqala iba i-resurrection isiyaqala usuba nama-communication ukuthi ke manje ufanele u-understand i-assessment, i-judgment. Usuyaqala ulalela ini leminye imibuso okungo-perfection heaven laba abadila ngama-judgment. Then uyaqala uyalalela ukuthi usekunama-communications akhona ushuthi it's a resurrection soul. Then uyaqala uma ubona ukuthi uyaphasa futhi bakunikeza i-seal nabo ushuthi i-perfection seal. Usuyaqala uba i-perfect soul ngamanye amazwi. Uma usuyi-perfect soul then kuyabona ukuthi no lo muntu lo uyalokhunga kahle kahle nje uya progress.
sekuqala ke manje ke lo libofuzo olubizwa ngokuthi umuntu mayeke uKristu isidala esisha sekuqala to be saved usindiso lolu lwegenealogy ke manje ngoba sekufuneka kuqale igenealogy iyalemvelo le ye divine heaven because lemvelo engala ihlaseleka kalula and futhi kwispirit ispirit ahlukaniseki sekuzoqala le yamvelo ekwi divine ebizwa ngokuthi ke manje ke igenealogy okusho ukuthi ulibofuzo leswi maqala le yalokhungana ke kusho ukuthi ke ngamanye amazwi to be saved then once waphasa khona usuyaqala ke usuthola ipromotion kwi grace ukuthi you are a saved soul so uyambona kumuntu oyesontweni njalo nje engawalandela ama process protocol ombuso ngoba kunama protocol ombuso alandelwayo day by day ukuthi uyasebenziseka yini kubonakala ukuthi no ama cabinet alena eminye imibuso yabona no lo muntu lona akasebenziseki because akekho umuntu okufanele abhujiswe kubonakala ukuthi uobedience because what is matter embusweni kaNkuluNkulu iobedience not enye into ukulalela nje ngoba uma uke waphambuka ekulaleleni kulahleka ama communication ngoba lama communication uchakachaka nje uthi uyalalela ngala uzwe kuthiwa kuexistent kunento ethize sekufanele ni access uyabona nje mina ngibuka abantu lana besebenza mina lana ngiyasebenza umsebenzi kodwa uthola ukuthi eyombuso wezulu eyombuso kaNkuluNkulu kodwa ngeke uzongibona because angireport kumuntu ngireport eswini ukuthi nami sengikwenzile lokho mina nje ngakwazi ukuba igeologic okusho ukuthi ukinterpret icard ukubuka ukuthi njengoba kune apocalypse uma kuhlukaniswa ivangeli leli lika Kristu selizohamba ngamuphi umkhakha okusho ukuthi leli lika Kristu lina amendment kwi heaven leli lika antichrist li remain vele under paradises because lama creation kukhona lo mbuso kuthiwa oyisiqalo kube khona umbuso kuthiwa uyisiphetho so ualpha ungapha ngamanye amazwi uomega ungale lokho kusho ukuthi lesikhathi kuqala nje kwenziwa i-pre beginning of dual eternities kuyaqala kuyabona ukuthi okay kusho ukuthi uKristu uzo i-pre-establishment of eternity so kuyabona ukuthi uKristu kahle abakhe bazobonakala ngokuthi babe ne-breakthrough kwi-perfection kodwa abe-antichrist bazobonakala ngokuthi bebe ne-setback bengabi nayo i-breakthrough kwi-perfection because uKristu ushintsha okudala kube imvelo nje ehlukile ngoba uyabona nje imvelo kaKristu mina ngifuna ukubatshena abantu ukuthi imvelo kaKristu kahle abantwana bakaNkuluNkulu labayana akusizi idalwa zemvelo i-salvation kaKristu kahle iproducer abantwana the sons and daughters of heavenly Father so ngakubeka kanjalo ukuthi oloke ibambezela kuKristu kufunaza ukuthi that beyond because there is a past present beyond and future so laba bayitshena ukuthi bona uma besemasontweni bazosizakala lutho uNkulunkulu nje ngokuphelele isonto lomuntu kuNkulunkulu umsimba womuntu uNkulunkulu ubuka la emzimbeni womuntu lapho uyakubuka nje uthi wena ngiswa kumnandi emoyeni yena ubuka la ngoba ithempeli likaNkulunkulu nje maye sefuna ukubuka ukuthi lo muntu lo umuntu onjani baskena lo mzimba vele baskena nje lento le kuvela ukuthi buhamba kuphi ukhuluma uthini yonke lento le babuke yonke bese bayabona ayi lo muntu lo ngeke kulunga usho ukuthi uremain lapha yana ngamanye amazwi kuloka kuyofuka letha uAdam usho ukuthi i-first book usho ukuthi i-first dead uremain nje lapha la uremain khona ngoba umphefumulo nje mangabe uyi-nature of sin ugcinwa kuyigodloza embubhiso kuhlala khona mawudlula nje ufa uya lapha kuyigodloza embubhiso usho ukuthi kuyi-reservation ukuthi in case makwenze kubuyiswa kwenziwa i-reincarnation uphinde ubuye uzophila at least ke i-memory yomuntu iyakwazi ukubona imvelo ake aphila kuyo bese yahlonipha makuthiwa it's a rebirth usho ukuthi kahle uyabuyiswa it's a reincarnation because ukufa nako kuyakwazi ukufundisa uyabona nje ukufa umuntu ongakwazi ukufa uyabona ukufa is the best teacher because ila ubona khona impilo ukuthi empilweni akuhlala kahle and empilweni mangabe uyitshena ukuthi uzolandela abantu ukufa kuyakutshena ukuthi wena kahle uyi-firstborn and uyi-lastborn so indaba yesicuku kuphuma kuyo ngamanye amazwi ngoba ila ubona khona ukuthi lento yokuhamba ulandela abantu nje impilo kahle ubuhlungu umuntu nomuntu uyoyikhalela yena akekho yothi uma ekhala athi ngikhalela nanampa abanye umuntu nomuntu uyikhalela yena so ngamanye amazwi ke ngiqonda ukuthi abantu abafunda ukuthi uma kukhulunywa behlukanisa ukuthi leli vangeli leli liphi ilele lilekele impilo yomuntu liyilungise likwazi ukuthi libe ne breakthrough
kuma heavens and eternities noma ile evangeli le prosperity uyabona ukusiza ukuzuza izinto kodwa ulahlekelwe ukuphila ngoba ukuphila kuphethe yonke into nezinto lezo sokuyizuza ngokudayisa umphefumulo wakho zikhona ekuphileni phela yonke into inikwa uNkulunkulu. That is why to seek first the kingdom of God, then all shall be added. Ngoba kahle kahle uNkulunkulu uyisource, icreation iresource kaNkulunkulu. Yes. uNkulunkulu akusizi ukuthi wena ujaha ama resource kodwa ushiya isource. Ngoba uzothola ukuthi kukhona ukuthola ngendlela engekho right isource bese isho ukuthi lokho wakuthola ngendlela engekho right wa sacrifice wawenza ama rituals wakwenzelana ngoba yimi ophayo la isandla sami kufanele siphela wena wawusuyiphakela wena ngamanye amazwi ngoba abantu bacabanga ukuthi uma benezinto sebaphelele kahle kahle empilweni kufanele ube ne source then uzoba ne access kuma resource so nje abantu kufanele abafunde ukuthi mina njengoba ngimemezela angifuni ke mina ukuyiveza ukuthi ngubani ngoba ngiyele ngibona abantu abaningi ukuthi hey izambulo engako ndodo uyithatha angifuni vele ukuvela I rather be remain as a lokungana as a creation interpreter because uma ungathi uyayiveza ukuthi ubani abantu sebangaqala bakuhlonipha kanti seyinhloniphe eyifake encike kwi-authority yami angifuni ke leyo nto kanti umuntu akabe nesambulo sokuthi azi ukuthi mina ngubani ngoba mhla umuntu waba nesambulo yila umuntu awuqala khona abonto hey kanti emhlabeni siyaganga le ndoda singelele ngoba uKristu izwi lasho lapha kuJohana lathi lo indodana yami engithokozile ngayo umlaleleni. Uma ungafuni ukumlalela phela komuntu wanikezwe authority yokulalela uKristu. Kristu nje phela komuntu wanikezwe authority yokuthi alalelwe. Thina siyakhuluma nje ngoba siyalokhunga siyalokhunga kodwa siphiwa ngeauthority yokulalela. Kodwa umuntu okufanele alalelwe uKristu une authority yokuthi alalelwe. So thina nje we are just preaching, we are proclaiming ngamanye amazwi. But to teach akusikona kwethu ukuteach. Mina ngiyashumayela ngiyamemezela kodwa ukufundisa izwi akusiko kwami okamoya ongcwele umoya weqiniso ngoba iwona wazi inhliziyo kaNkuluNkulu nengqondo kaNkuluNkulu. Mina uNkulunkulu ngasi nje ngokuthi nje ngiyamazi nje kodwa amathumba akhe angwazi. So ngeke ngithi amasinyo akhe ngiyawazi kodwa mina ngimazi ukuthi ngiyamazi ukuthi cha lo uyiredeemer le lo ophezu konke lo iholy creator lo because ama creator the more usebenza the more afike ekwazi ukureveal because i-creator mangake reveal mhlawumbe ungahlali ngasangana awafani lama creator awafani ama creator they are different in one creator. No, they are different in different. Lokho kusho ukuthi uyabona nje uma sikhuluma ngophezulu konke usebenza kuyisambulo. Masikhuluma ngelokhungana ngomdala kunensuku usebenza okusho ukuthi kwi-invisible not kwi-spirit kwi-invisible emfihlakalweni. I-spirit ila okuthola khona ukuthi kunoJehova because uJehova uyena oyiredeemer uyena okwazi ukurecycle because i-advantage ye-spirit ukuthi it's a recyclable resource. So uJehova uyena one-patient because uyiredeemer ungumhlengi lapho ke. But lawa amanye ama-creator when it comes to njengokuthi nje i-great tribulator le elapha ku-8 umgwebi ke loyo ngoba uzofika le kwi-dead eternity la okukhona khona the second death ukufa kwesibili phela isho kanjalo indaba ukuthi lapha kuSambulo 21:7 uthi onqobayo uyakulidla ifa lezo zinto ngiyaba uNkulunkulu kuye yena abendodana kimi bese kusho ukuthi ephamagwala abangakholwayo kanjalo isabelo sabo saba sechibini elivutha umlilo nesibabulo kungufa kwesibili. So uyabona ukuthi khona ukufa kokuqala khona ukufa kwesibili. Lezi zinto lezi zidinga i-open vision abantu bayifunda ukuthi ama sons of the kingdom indlela asebenza ngayo ayifani ne-son of God. So masikhuluma nje ngokuthi nje uKristu mina ngizobekisa nje uKristu njengoba elapha kwi-divine kuyisambulo kukhona enye indodana elapha kwi-perfection. Uyabona nje mina lesikhathi 2014 ukwenziwa ise-creation mina ngalanda ila ngabona khona mina ukuthi hawo kanti emhlabeni umhlaba usiyo lento esicabangayo ujulile ngathi mangilandwa nje mina wakhishwa instruction from heaven kwathiwa angalokothi ngibuke nje nginikeza 5 minutes kwasho ukuthi ke nami mangithi ngiyazulazula ngifuna ukubuka izinto hayi kwasho ukuthi 5 minutes nami anginasikhathi sokubuka ukuthi ahlahle yini lela kodwa lokho okuncane nje ngakubona ngoba ngakwazi ukubona ngifuna ukubona lama rank alaba bantu labo ukuthi asebenza kanjani
then emva kwaloko ke washo ukuthi isikhathi sincane ngaphuma. So i-creation ineyimfihlo eziningi and futhi abanye abantu kufanele bafunde ukuthi impilo iyimfihlo kaNkulunkulu. Uma wena ufuna ukuyiphila ngefaith izokushaya. Impilo hamba eswini. Izinto eziningi uyiqale nje kahle uqala ama process. Uyabona nje ivangeli likaKristu yilo elikwazi ukwenza i-reinstatement ukukubuyisela eliphinde lenze futhi i-assessment understand ukwahlulela ngoba uyabona nje mina ukwahlulela ngangingakwazi ngangitshela nje ukuthi nje hawu lento le hawu into elula kodwa mina ngabona bebiza uLucifer mabembiza kwi-perfection bayambiza kuLucifer it was around 2015 bambiza ke seba i-cabinet ye-perfection bayambuza ukuthi ke sicela ukwazi ukuthi ubani wena okay bambuza ukuthi bafuna ukwazi ukuthi ubani angithi bambuza ngamabomba bayamazi ukuthi ubani bafuna nje ayisholo yena basho ukuthi is a trick question bambuza ukuthi ikhona into ehlanganisayo nemvelo awungathi nje kuyahlanganisa ungathi nje lokhu kuyahlanganisa yini mhlawumbe ongayikhomba emvelweni utshani abantu yini ongathi ungayikhomba nje kwi-creation ukuthi lokhu kuyakuthinta akaphendulanga kwase bebuza ukuthi uyaba yini nezwi entweni okungayona yakho uba kanjani ne-influence noma iswi entweni engayona yakho ila ngabona khona mina ukuthi hey yazi siyitshela isihlanu phela emhlabeni uyabona uLucifer babona ukuthi thina sifunda kubo izinto ukuthi hey ayi ngeke umuntu inhlakanipho akayilahle nje uyabona nje mina inhlakanipho uNkulunkulu nje angisayiveza inhlakanipho mina ngoba sengibonile ukuthi inhlakanipho okuyiyona ifunakalayo ile ozoyinikwa uNkulunkulu yebo iyona inhlakanipho ke leyo othola ukuthi ezokulekelela ukwazi ukuhamba endleleni yokuphila leyo ukuthi ungcwele ngoba phela nami ngake ngaphendula lapha ukuthi hawu ngifunani lapha ngoba ngiyiphatha kahle ngumuntu oyiphatha kahle angigangi ngingane iphatha kahle avele kwaphendula nje esinye isihlalo sathi uyazi ukuthi kwi-creation i-creation iphila ngenkazimulo once i-creation yasibekelwa inkazimulo isifile i-creation nje is a principle ukuthi yonke into ekwi-creation iphila nge-glory of light ngenkazimulo once what disconnecta kwinkazimulo automatically usufile ngisho ungaba ngcono what disconnecta nje kwinkazimulo ngisho ngabe kuthi uyiphatha kahle kanjani automatically what disconnecta nje kwi-glory of light that is why uAdam uma esubmita lapha kwavele what disconnecta lelo khungana e-glory of light lenkazimulo automatically waseba umuntu obizwa ngokuthi it's a dead man umuntu ofile so ziningi izinto ekufanele abantu bayifunde ukuthi wena ungayitshela ukuthi njengoba usonta wenza izinto wehlaba enyuka hey unzima futhi uzuyifile ngempela kanti it's a waste because if there is no connection there is no communication uma nje inkazimulo nje disconnectile that means indaba yakho nje i-out so lokho kusho ukuthi ke ubani umuntu ophila enkazimulweni uKristu so kahle kahle akukho kusindiswa ngaphandle kaKristu there is no redemption there is no salvation there is no to be saved there is no be safety ngoba a saved soul iqala lapha uKristu uhambela wonke ama-cabinet onke la ma-cabinet nakweyami nje cabinet uyafika uKristu kwilokhu ngana komdala wensuku and futhi ke isikhathi esiningi ama-creator ayayihlonipha leya creator omdala wensuku because ubuka ukuthi uKristu phela uma mina ngimbuka isubmission yakhe ngasonke isikhathi inenhlonipho kimi nami sengafuna nje ukuhlonipha mina ukuthi labantu laba kusho ukuthi bona badala kahle kahle eswini laba abantu labane kahle kahle akusabalwa iminyaka thina nje basithanda ukuthi kuno 40 years okholweni ubala into engekho kunabantu abangama infinite othola ukuthi bona uNkulunkulu bakwazi ukuswa ngisho bakwazi ukuswa ngisho umcabango wakho ukuthi eminyakeni ewu50 uzokuthi uzothukuthela bemuswa nje kusasemanje eminyakeni e1000 uzokwenza ukuthi ngamanye amazwi futhi uKristu wakwazi ukuzwa ukuthi even ngisho rapture ahle kahle ke umuntu oyasiyo kodwa ophezulu konke which means ophezulu konke so empilweni nje ama creator wafana mina sengisebenzele nama creator kodwa into engiyithandayo ukuthi ama creator lawa under ama paradises ayayisebenza indaba yabantu ngoba wona awukulunga kodwa ukulunga kwawo mina ngabonta lama creator kusiko ukuthi alungele abantu kodwa alungelele yandlela ekubhekwe kuyo i-judgment ukubhujiswa nokufa kwesibili bona njengoba ubona bengathi balungile nje balungele loya laba abaphambili ngoba bayazi ukuthi mhlana afika kumahluleli kwi-perfection kuyoba nzima
iniphushele phambili futhi perfection iniyise ku-immortal umgwebi naye afika afake ilokhu ngani immortal seal kuqhubeke futhi kumgwebi ke uyena oqala ke ngathi uyasubsabisa la amanye ama-creator wasubsabisa kodwa nje uqala kwi-creative rate ukubona ukuthi eyi ngeke umuntu akashintsha ukwenza vele akaphile eswini ngoba izwi lisafe ngokuthi into ephile eswini izwi alikwazi ukuyihlasela kodwa into outside of izwi liyayibulala izwi because konke kuvela eswini ngamanye amazwi so uma ngabe ke into evela eswini ingalilaleli izwi kusho ukuthi leyo nto leyo kahle kahle ifile into efile vele ayiswa ngamanye amazwi because into efile ayiphile eswini ekufanele abantu bekufunde lokuthi nje uma ubona sengathi awuswa ufile kahle kahle ngoba ukuswa is a skill it's a talent abantu mabakhuluma nje khona abantu abavele uthothi ulalelela ukuphikisa akafuni ukulalela ukuswa uthini lo siyazi ke wathi ngekhazi ogcina kuba khona abanjani njani kanti thina umuntu nje ophilayo uma ukhuluma uyalalela ingane nje khona abantu abake bakhuluma iprofeti ezingamanga kodwa uma umuntu ophila eswini uyakwazi ukulalela ukuthi lo muntu njengoba ekhuluma kanje kusho ukuthi ke ngokwe-understanding yeswi noma ngokwe-understanding yesambulo kusho ukuthi sekuyisikhathi esithize sekufuneka uqapheleke kodwa umuntu ongaphile eswini uthi angezwa nje ukuthi kukhona umuntu okhuluma isiprofeti esingamanga avela ama-attack that is wrong awukwazi uku-attack umuntu ngoba lo muntu le mimoya vele iyasebenza iyasana uyabona uma ungake ubuke imimoya izwi lakomoya lifana nani namaqembu ebhola amaqembu ebhola ake adlale imesh kuwina oyedwa bahambe bayodla ndawonye bese ukuthi ama-spectator axabana ukuthi ke uyabona umuntu aphathe kabi ukuthi idliwe i-team yakhe kodwa laba abantu abadliwe bona ngokwethimu badla nalabo abawinile badla ndawonye ngamanye amazwi ba-celebrate so abantu kufuna ba-understande izwi lakomoya ukuthi lisebenza kanjani thina ngala siya-attack lapho uyafundisa ukuthi awu-attack nabo bayimvelo yabo vele iyona mvelo yabo iyona nto abayaziyo wena yenza lokho okwakho oqondane nawe uyekele bona benze lokho oqondane nabo ngoba usathane akusizi ukum-attack ngoba iyona ndlela aphila ngayo indlela yokungcola uphila nje ngokungcola ayikho futhi enye indlela until aze yena abone ukuthi seyahluleka futhi kuye kungaba lula kusathane uma engabuyela embusweni ngoba yena wazi yonke into ukuganga nje uyakwazi ukuthi into enjani so kulula umuntu ogangayo mase efuna ukushintsha impilo noma ukushintsha indlela uvele azi ukuthi ayilo ngisakufuna ngoba ngibuya kuko so akufani umuntu ongakayi entweni ngoba umuntu ongakayi entweni uyela itsheni ukuthi hayi no kuzophumeka kalula kanti ezinye izinto zinelokho ngana zina addiction ungena nje uthi nje hayi ngizokwenza kancane iqhubeke addiction ugcina ungaphumanga manje awusho ke kule yama New World Order yeah so what do you mean ngene khona indlela entshe kuzophileka ngayo kuzophileka kanjani ke kuyo le New World Order sibalikhulu kunzima kwe-New World Order that is why kufanele abantu sihlangane sikhuluma indaba ye-New World Order ngoba i-New World Order kune-Antichrist kunoKristu i-Antichrist iyona ezoqala ihlupha abantu abaphatha igama likaNkulunkulu abantu futhi abaphatha igama likaKristu kodwa ke kuyahlupha ke ukuthi umbuso kaNkulunkulu uvikela abantu abasebenzisa igama kanti vele baphile esonweni the best way ukuthi abantu benze salvation because awukwazi ukuphepha komuntu ukuphila eswini uyabona uSathane akamhlasela umuntu ophila eswini because uyazi ukuthi what is the consequences yokuhlasela umuntu ophila eswini kodwa umuntu ophila kwi-religion uyahlaseleka that is why kukhona izambulo ezithi abantu abangama-Christian noma abangama-religious nje whatever religious ibona bazogcina baphila impilo yokuthi kufanele babe nophawu lwani we-666 lo kusho ukuthi i-beast and i-beast mina ngiyayazi i-beast it's an inhuman dominion it's an inhuman dominion awuphindi bomuntu kuleyanto you become a monster you become a zombie you become a vampire because leyanto leyane it's a wicked creation so which means bazoshintsha impilo yakho obukade uwena uyazi as a humankind but bayishintshe into ifithe lemvela abayiyona so that bazokwandisa umbuso oya ebhushisweni because bona they only maximizing ilokhu ngana i-movement eya ebhushisweni so la kwi-New World Order mina nje ngikhumbula kahle ukuthi
I think it was 2020 because lento iqale 2014 to 2016 ngaze ngathi mina ngaze ngasuggest ukuthi ayi abahlukaniswe ke manje ngoba ingathi kuyabheda ke manje mase kungukuthi laba sebazosebenza kanje abahlukaniswe. uKristu ke mangabe kuhlukaniswa uKristu vele iposition yakhe ekuyi divine heaven lo kusho ukuthi uyena ukhona kuwo onke ama creation kodwa iposition azokwazi ukusebenza kuyo yini i-divine heaven. Lokho kusho ukuthi abantu kufuna baqale bashintshe i-lineage ngoba le lineage le yesono isheshi attack kalula kodwa i-lineage le Yesu i-genealogy i-lineage okuyi-genealogy i-lineage Yesu ayi-attack kalula ngoba lapho usuke vele umuntu ophile eswini kodwa uma umuntu wesonto uzohlasela kalula ngoba kwesinye isikhathi uzothola ukuthi umuntu wesonto uthi uyayemsebenzini bekutshela ukuthi hayi asakufuni la usebenza khona bathi sekusebenza lokhu manje akusafuneki. Lokho kusho ukuthi sekufanele ke manje abantu abafuna ukuphila ngoKristu baqale ama clean establishment because lama establishment akhona ama ritual industries lawa ama ritual state lawa. So i-state siyakwazi ukushintsha imithetho yomkhathi singakwazi i-state ukuthi sivele sifake imithetho yomkhathi ngoba it's a ritual state it's a ritual industries it's a ritual business. So bazokwazi bona ukuthi no nina sesiyanibona vele nina ningibaka Kristu asanifuni la. Lokho kusho ukuthi sekuzovela impilo seyizoqala ibe tense manje because laba vele abasebenzela umkhathi bona banamandla ukuthi bashintshe i-state bavele bathi nje asafune umuntu wenkolo la asafuna umuntu okhonza uNkulunkulu la. So kufanele abantu baqale babe ne clean establishment because ila kuzobonakala khona ukuthi abantu bona banazo ama gift okuqala i clean establishment because you will end up uthi uyayesitolo kuthiwa hayi mawungenawo la i-chip awungeni and leyo mpilo akusiyimpilo ongayivuma ngoba leyo mpilo isho ukuthi your life is over is permanently over. Lokho kusho ukuthi ke i-new world order kufuneka abantu baqale izinto bayisukumele kusenesikhathi ngoba abanye abantu baqale bahlale bathi nje hawo ayikho lonto leyo kuthi kusuka nje kuvele kuthiwe nje no as from esikoleni kuthiwe nje no sekuyashintsha manje ikole sekufuna kube kanje. Lokho kusho ukuthi ke abanye abantu uma besho bethi ake kuqalwe umbuso kaNkuluNkulu onama development kaNkuluNkulu ngoba lo umbuso kaSathane baqinisile labantu labo because uSathane kulula ukuthi avela athi nje manje nje ufaka umthetho othize manje nje ufaka umthetho othize. Ziningi izinto ovela ubone nje ukuthi yabo ke la kusebenza umthetho kaSathane ke la ngamanye amazwi nabantu nabo abake baqale babenze isalvation kuqale imisebenzi ama development ombuso kaNkuluNkulu la owazi khona kahle ukuthi yabo ke la kunama development ombuso kaNkuluNkulu and iphutha abalenzayo abazalwane mina ngake ngathola i-assessment ukuthi ibandla ngokwesambulo bathi ibandla levangeli iwona mbuso omdala kunayo yonke imibuso iwona mbuso ekufanele ngabe ucebe kunayo yonke imibuso iwona mbuso kwakufanele wakha ama establishment azovele nje acaca ukuthi lawa ama establishment ebandla lombuso kaNkuluNkulu kodwa ngokuthi abanasambulo ngamanye amazwi bona bebevele nje babona ukuthi nje nansi imali kanti le mali ikhandwe ngendlela ukuthi iyi-seed njengoba kuthiwa it's a seed kusho ukuthi le mali iyatshalwa ukuze yakhe ini i-development. So le mali akusiyimali yokudliwa laba bantu abasuke badla bona imali ngamanye amazwi badla intuthuko yombuso kaNkuluNkulu ngoba uSathane eyakhe intuthuko vele isivele isikhona lama ama-industrial mind lawa ama-ritual mind lawa kwenziwa izinto lapha ongazazi ngamanye amazwi so ezivele zibe ngama-altar kaSathane. So wena noma ungathi uyayiclaima lonto ngabe uzoyiclaim because inani inelokho ngane contamination okusho ukuthi kunama sacrifice kunama rituals athi zenziwayo. So ziningi izinto othola ukuthi ziyakhiwa ama bridge kune ritual ethize othola ukuthi babeka uphawu kahle kahle nabo ukuthi nake sikwenzile. So uthola ukuthi abantu ke imali le yokweshumi itithe bavele bona bayithathe ngamanye amali le mali uma uthi uyafunda ama angels of finance ufunda ukuthi le mali le kufanele ngabe seyakhe ama social based development kufanele ngabe la sekunembuso emikhulu kunezakhiwo ezinkulu kunamasimu kunemfuyo kunayo yonke into according to ngoba phela uma uthi uyalandelela lapha yana makuthiwa let us make asenzeni umuntu abe umfanekiso wethu then have dominion but ayikho lonto leyo. So abantu kufuneka bazi ukuthi uma bebetray izwi likaNkuluNkulu kukhona okusuke kubanyenyela abangakuboni ngoba lesikhathi uNkulunkulu ethi ke asakheni umuntu
abe ne-dominion over this and this and this noma engabalanga izinto eziningi kodwa lezi zinto uyabona manje ukuthi hawu the more abantu bebetraya izwi likaNkulunkulu ilesikhathi ke ngamanye amazwi bezogcina sebaphila impilo ebasuffocateayo ngoba if abantu bengenayo i-clean establishment uzothi uyaya lapha emsebenzini kuthiwe sorry iphi chip anginayo kuthiwa hayi ke hambe ekhaya ngamanye amazwi vele ulambile ufuna ukusebenza uneyikweletu nayo yonke into ngamanye amazwi kanti vele kufanele abantu bafunde nje ukuthi uma kukwenziwa i-open vision abantu abake babe nesambulo kuke kuqale imisebenzi ene-instruction enama-items of heavens lokho kusho ukuthi sekufuneka kuqalwe ke manje kwenziwe ama-development entando yombuso kaNkulunkulu because intando yombuso kaNkulunkulu ukwakha ukuthi nanka ama-development lawe singazuthi ke azoba clean kuma-ritual ngamanye amazwi angeke asaba nalama-rituals lawo uthola ukuthi ama-rituals abanye abantu ngoba the more thina sisijabula ukuthi siyasebenza asazi ukuthi lento le i-old kahle kahle akukusiza ukwenza salvation kodwa manje uyahamba uyi-beneficiary yani ye-wicked creation uyasebenza under i-ritual industry wena uyasebenza kodwa uthi umntwana kaNkulunkulu ungumntwana kaNkulunkulu kanjani ekubeni ukuyi-payroll ye-wicked wealth uyasebenza nodwa ukuyi-payroll ye-wicked wealth le yamcebo loyana kwasacrifice abantu wena uthi wena hayi uNkulunkulu uyambonga kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi abantu babe ne-clean establishment yabo la khona bezokwazi ukuthi uma besebenze kuyi-clean slate because nabo ba-clean ileyo nto ke efunakalayo kufuneka abantu bayilokhu ukuthi bakusukumele lokho ngoba mina ngake ngakhuluma nje la sinawo sebalukhulu ukuthi abantu abasondele ngababiza kodwa ngabona ukuthi ke abantu abayele bafona akusiba abantu abafocus ekutheni ke kudingidwe indaba yombuso kaNkulunkulu kodwa kuyele kufona nje abantu othola ukuthi nabo bafuna baneyinkinga zabo lokho akunankinga lokho ke vele that is part of life kodwa mina ngifuna abantu ukuthi ke ake kukhulunywe indaba ukuthi ivangeli lihlukanisiwe manje elika Kristu alibe nelokhungana nama establishment alo ngoba laba kuzoba lula once nje bahlanganisa lento le uzothi 2030 or 2040 avele bathi sifaka lokho manje sifaka uPaul eBeast and impilo izoba wesilapho ngoba kuyobe sekuphila vele abantu uthola ukuthi abanasambulo abaconnectile ngoba abantu abanesambulo uyabona nje uJohani izwi lomemezehlanu uthi lungisana indlela yenkosi indlela yenkosi njengoba lo asho Isaiah umprofeti lo muntu wakwazi ukubona uJesu nje uJesu akazange azayichaza wambona nje esixukwini uthi nanti undlu kaNkulunkulu elisula eliwasha izono zethu wambona nje why uphile eswini behold so abantu kabafani khona abantu abaphile eswini kukhona abantu othola ukuthi bayakwazi ukubona ukuthi wena ubani kukhona abantu othola ukuthi mangathi nje mina ngifuna uku-retrieve wona ku-spiritual database ngakwazi ukubona le ndoda le usibanibani kuyi-spiritual database because abanye abantu they are gifted so kahle basebenza noNkulunkulu they have i-access kwimfihlo kaNkulunkulu bayakwazi ukuthi babone yonke into ukuthi le nto le iyohamba ibe kanje so ile nto leyo ke mina ngisho ukuthi ke abantu uma ngabe sisebenza noSibalukhulu abangathathi ngokuthi bona mhlawumbe siyayisusela nje kodwa abantu ababe nesambulo ukuthi lokho esikwenzayo noSibalukhulu nabo babuka ukuthi bangasizakala kuphi ngoba kukhona ukusizakala mina kuKristu ngiyamazi and futhi mina uKristu masikhuluma nje ngophezulu konke mina ophezulu konke wangibusisa 2004 ngisafunda isikole wavela nje ilokhungana i-image kaJehova kwase emva lokho kwavela i-image yelokhungana yelokhungana ye-divine wangibusisa kodwa mina nga-understand ukuthi okwani nga-understand nje mase ngiqeda isikole sekuthiwa ke ake ngiqale ngibuke indawo zonke ukuthi abantu baphila kanjani then ngabuka ukuthi abantu baphila kanje ile nto semangiyibona manje ukuthi kahle abantu la siphila kwi-investment grade and i-investment grade ayithuthukisi izwe ngoba yona ithuthukisa osomabhizinisi uNkulunkulu ufuna ukubuyisa lento ekuthiwa i-social based development ngoba i-social based development ila abantu bakudala babethi mabesebenza besebenzela ukuthi baphilise abanye abantu not ukuthi bacebe kodwa babesebenzela ukuthi ukusebenza kwabo bakwazi ukulekelela inhlalo ingane zazingaganga lesasikhathi wawungeke uthola ingane ziwumdlembe zikanjani kodwa ingane yayithi mayikhula nje ifundiswa ukulima ifundiswa ukufuya ifundiswa ukudoba ifundiswa ukuzingela
So ukusho ukuthi uNkulunkulu wayewukhandile umnotho odelelekile kodwa futhi okwazi ukuphilisa abantu. Kodwa le minotho ekhona ngamanye amazwi iyiminotho le yokuceba nothi iminotho yokuphilisa abantu. Lokho kufanele sikufunde ukuthi iminotho esinayo iminotho yokuceba and abantu bayafa indlala nje. Khona abantu abangazi ukuthi bazolala badleni ngamanye amazwi ngoba ayisekho le minotho yokuphilisa abantu. Sekukhona nje iminotho yokuthi nje ama investment. Umuntu nje athatha indawo investment uthi uyabuka lo muntu unayo yonke into unendawo la umbuzo uthi ke abanye abantu ke bona sebazophila kanjani. Lokho kumbuso kaNkulunkulu kufanele ukuthi ke abantu kuke kuhlanganwe kulungiswe izinto bese ukuthi imali le yokwitithe ake yenza ama development. Le mali ake yeke ukuthi yondla abantu kodwa ake iqale nje ama development ngoba lesikhathi le mali le ingenza ama development kuyohamba kubonakala ukuthi mase kwashiwo ukuthi le mali le ayiqala ama clean development because i-seed yatshalwa wena mawufuna ukudla idla ithelo hayi i-seed mawufuna wena ukudla yidla ngapha kwi-production kwi-cash flow production ngamanye amazwi lokho kusho ukuthi kufanele kuqale nje kube khona ukuthi abantu bahlangane kube khona i-custodian la khona imali yelokhungana ye-seed izoqala yenza i-development kaKristu because uKristu kufanele ayakhe i-development yama-ambassadors akhe because noSathane ukwazile ukuzenzela ezakhe ikhonzi impumelelo noKristu kufanele aqale akhe i-development yama-ambassadors so that abantu abasuke bemkhonza uKristu ngamanye amazwi noma esingathi nje abantu abasuke bemkhonza uKristu bengasafarishi ngamanye amazwi. Yeah ne hayi sesifika segcineni ngenxa yesikhathi sethu mphathi wami siyabonga kakhulu we'll make another time ngesibona ukuthi awekho namanye ama angles esingawathinta kuyona yonke lento leyo bazona bami lapha emakhaya siyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu. Thank you so much for your time. Maybe nje in these few seconds bakuthola kanjani abantu ngixhumana nawo abafisa ukungithinta bangangithola ku-061 024 2188 now siba 061 024 2188 nayakho ngicela uyishiye. Okay, yes, mhlambe ke nabafisa ukuxhumana nathi ke 0788 417 844. Siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu kanigcine anifihle sibonane nakwi episode yethu elandelayo. God bless you. God bless you. Amen. Siyabonga mphathi wami. Futhi